A short message. Short message today, Jajaka Governor, the humanitarian access. So I've been trying to wait. Where you wanna what will be your reaction? Ko medan dayen kwan dayen European ke chang wal diok chia ke ta chai schedule ke je. Tame chu kwan cha tiel. Chu kwan cha chup. Kwan ja ne. Kon ko kon chap ko. Ko kan nei kan counties dial ta ka pindu sharp kian ta ka teredu la military mente cooperation menyen kon kanyen ko opposition ka nei ti they are not under you but sharp they are under you ka sharp te la ka kor ka sharp chi cha ka displace me chi bol me chi kor me chi nyen ka nei to nak bot ka nei ko la dim bai tie kan me chi bol me cha kana quality today go de iti ko cha assume na jen ban kur but jin is still jin kuaren ne kan nur la kana lar ne liya kan me jal ka kel establishment as a weapon chela je lo mod we mon manong wadane ne kon la kona lar won ne me kan liya jal ka kel ni yang ma bana la ka je ka ba moy kam chama am ka yoy wal tel ko kor chi collective punishment chi de lel ne to chi ke cha dorian cha khap kia chi gad kien chi ke yen cha ramat ka revolution ma lel kam ide ka punish ka je collective punishment kia ka ne to they believe in that opposition cha ka de punish ka chi to chi ngot an yen na rodian ngot na yen na rodian kur cha ja lao de nei to de ka lel ke le mo ka je ide kwan kana wal kia nei to collectively de ka punish ke onan ta dorian chi kuma me ta ko opposition ke kuma me di cha nyur dorian cha ka de punish ka je chang dan chu kwan chi de no chu kwan cha de chup kwan mo awa ko ji ko ba again message be ngat today la you humanitarian access food aid food on ka na it ko kien ju we mo na ko kien ko chi ngon ka je ko chi tor cha te kor entame cha be joy distinctive selection ka wo ta nei to ta ka political affiliation ko wo kon cha chup ka counties to ko kien te korba la county ne do arame cha be joy na ba tiel ka ko ba ko ta de te wana mo la de opposition yen bia corporate yen jo opposition bia roi ladim no matter what bia roi ko ne during liberation janta ga lel kaje minan ka jalla roi na still la kwa access la kwa ya agree on both side o ladim ba access ba yin ja ka weka mi chi rebel chora ga dub bi ka roi ka ne kumba jo kunai to ko ga la no ba rebel ba mi chi kumra ga dub roi ka be jo ne ti chui ka gor ka ngada ka ken ko yen te yen kana ka ken ne tin kwa di nu kun kwa ka produce also on both side ka ken ne tin kwa ile ja ka kwa ile chol kwar ka ba so today ngai ka dial to but I'm telling you one na chi to one na kwan kana wal kia ne to ba ga de ka pa ni collectively chi to chi ngot cha ya lao ne tin chi gwar ka ngon ngai kan ngay cái gen ideal mà nó chính ngay je anh ra được ngay je thế là quân thế là joga so ba cái je today one na be jo quân awa ka ko ba no matter what can excuse so chi ko to thế là cái reason me de quân de ja ka we cái quân ba won na rebel quân ba won na thế là to me trade yen rebel also be akula joy ka yen responsible trying to bring justice but joy be cooperate also bukan beben sejin John Wiwa la commissioner da ko la dim bi advocate ka ne ko go ne ka ko na ba bi tal pun bi yo la dim bi corporate ko bi ne ko bi mit ko jin ci ko ndu ata kon ne da kon ta kel ke ji ko na ter yen ka ni ci atung ne ka ko na cha atung ne ka la dim bi mit kon me kan ka le lan toro ngi kon shoot kien war crime mi cha kon mi cha use la weapon kana wal crime against humanity sometimes it amount to genocide ni ri chiwo liwo ta ku year langa ni rin ta na ka do mai chi kon tour ni disturbing image ta na kan en change tour na gan kan ni dan ku liwo in silent indirectly ni liwo ka kor ka displacement point ka ni dan de ni ri jiran tempiel mental health point how many problem that will face later kan ko kon ko face da ngan just jaga kor mo gwa jama chora jaka something mi messy mi che ka ba joy na
attack intention ko kien ti cha to ti cha lo den cha ngach ata ka ta ga dan yin ga na ka jala ja ja ka gwa bukula joy won ne you guys are mature on both side o message them we ko jin governor do something ko na wa we demand mane chap ko ken man ramya bid we demand from you no matter what the gen la kwara la dim be demonstrate la dim wona ito ko ne no matter what tell ka responsibility kana me cha ga de punish ko that collectively ke wo chi dor ya ne cha ka bane taro chi lar ken you cannot be punished for something that you are not responsible for so message mo we ka je kwara kwa lo je please